Nikada nećemo steći pun uvid u razmere golgote i stradanja srpskog naroda u Velikom ratu. Ali moramo da obilazimo sva mesta gde postoje obeležja. Moramo da ih čuvamo od zaborava i da se sećamo, jer nam budućnost neće oprostiti. U tada ugarskom delu Austro-Ugarske, u blizini sela Boldogasonj, nalazio se veliki zarobljenički logor. U njemu se nalazio veliki broj vojnika, ali i interniranih civila. Prema zvaničnim podacima, kroz njega je prošlo preko 11.000 vojnika i civila, od čega su većina bili Srbi. Od njih 6.000 koliko je umrlo, 5.500 su bili srpske nacionalnosti. U početku su sahranjivani u pojedinačne, a sa izbijanjem epidemije tifusa u masovne grobnice. U neke od tih humki je sahranjeno i po 400 ljudi. Nad svakom humkom bio je postavljen krst. Kad se rat završio, groblje se sastojalo od 14 grupnih grobnica i velikog broja pojedinačnih, oko 2000. Još tokom rata, pred kraj 1916. godine, sami zatvorenici su podigli krst koji je delimično obnovljen. U Austriji ga zovu Srpski krst. Italijani su u okviru groblja podigli kapelu u kojoj se nalazi spomen ploča za njihove vojnike. Danas se na groblju nalazi jedan stari nadgrobni spomenik od kamena, posvećen jednom Srbinu iz Vlaola kod Požarevca. Spomenik je od betona u obliku krsta, čiji se kraci završavaju trolisnim krajevima. Posle raspada Jugoslavije postavljena je spomen ploča od belog mermera sa tekstom. Na ovom i okolnim poljima leže posmrtni ostaci hiljada srpskih interniraca, zatočenih u Austriji za vreme Prvog svetskog rata. Od zaborava ih čuva srpski narod.